ng Pablo. Ikwarang misalubong apanimanman. Panakit ng Pablo, kinging tao at inyang kapanwalan maulo. Sinabi ng masikan keya, tikdo ka at talakad kang matulid. Ing taong lumpo, mi palundag yang tinikdo at miglakadya. Inyang ikit daring tao, ing depat ng Pablo, migmula lang nilyat king amanong lika o mano. Ding taong deti, Dioses lang tinipang makatatlong tao busal tamo. Hinaus deng Zeus at Bernabe, i Pablo, ang tinaning ya ing principal at talapagsalita. Hinaus ning Jeremias, ing saserdote ng Zeus. Diyos-Diyosan ang makitemplo, luwal ding pader ning syudad. Migdalayang toro at sampaga, king pasbul ning syudad. Ya ang ponding dakalatao, bisalang midaon sakrapisyo, karing apostol. Inyang abalitan dari Bernabe at Pablo, ing burirang daptan. Pengabakda ing imalan akarelang susulod, at milayilang libutad karing tao, ngarang kukulisak, kakaluguran, eyu daraptan yan, tao kami mong kalupayo, di natang kami keti, bamiyang yatad, ing maya pabalita, ban painggulot kayo, karing alang kwentang bage, at magbalik kolob, king Diyos amabie. At mengawa king banwa at linglabwad, king dayat malat at king sablang at tiyo kareti, karing mengalabas sa panahon, pepaintulot ning Diyos, king balang bansa, sumulong ya, king sarili lang lakad. Makanyan man pigkaluban na kayong mga salang tanda, tungkol king kayang sarili, king kapamilatan daring mangayap abage, daraptana ke kayo. Dirina na kong uran, ibat banwa, at iya imbabye bunga, karing tanaman nyo, king karampatan apanahon, iya ing magkalob pagkabye, at mangat mong tula ke kayo. Agyang makanyan na ing sinabi ring apostol, may bugno pang apigil ding tao, king pamidaon sakrapisyo karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tapo. E kami o Ginoo, nune king lagyo mo mga intulid ing ligaya. Ulitan tayo po. Eke kami ing lagyo mo, o Ginoo, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. Keka, o Ginoo, bukod mong keka, at eke kami, mga intulid ing dangalan at ligaya, uli nga lang kupas sing lugod mo at katapatan, bakit ding bansa, kukutangda kekatamo, nuya ka rin ing Diyos yu, pakibat. O kaya kami o Ginoo, nune king lagyo mo, mga intulid ing lagyo mo. Ingke kaming Diyos at syukarin banwa, daraptanay ting buri ng daptan, kabang ding Diyos da ginula mo ampong pilak, gintula mo ampong pilak, gewa dala ring karelang gamat, pakibat. E kaya kami o Ginoo, nune king lagyo mo, mga intulid ing ligaya mo. Panuana na kayo sana ning Ginoo, ing lina lang king banwatiato, ing banwang maleparan, king ginuya mo dapot karing tao, binyena ing yato, pakibat. E kaya kami o Ginoo, nune king lagyo mo, mga intulid ing ligaya.
Inginu manatiliya kekayungan, at kekaan timurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga namigsalita karing kayang alagad, nung baluyo ko, baluya naman ingib pa ko, manibat ngeni baluyo ne at ikit yun eh. Sinabi ng Felipe kaya, Gino, ipakit me kaya kami ingib pa at managyo na ita kaya kami. May kibati Jesus, Felipe, kay bat yun akong kayabe, emo ko pa balo, ing menakit ka na ako, ikit na ne ingib pa. E kawari maniwala king atyo ko kingib pa, at ingib pa atyo ka na ako. Ding amanong sasabyan ko kaya kayo, ela manibatan ka na ako. Ingib pa atyo ka na ako, yaing darapat kaniti. Maniwala kayo ka na ako, ati ko kingib pa, at ingib pa atyo ka na ako. Nung ako bisang maniwala king sasabyan ko, maniwala kayo, uri da ring dapat ko. Ing katutuan sasabyan ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako, makarapatiya naman karing dapat adaraptan ko, at may git pa kareti. Uling munta ko kingib pa, ing nanuman adwan yu king lagyo ko, daptan ko, ban ingib pa, mipaligayan niya, kapamilatana ning anak. Nung manyawad kayo, nanuman king lagyo ko, daptan ko. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka Kristo. Maya pa gat panapon po kaya kayungan. Kumusta kayo po? Mayap mo naman po. Kaswelo ko pong menakit karakaltamo nganing Lunes po. Uling kafiestane pong San Felipe Ampoy Santiago. Miyag na lapureng fiestada, preting aduang alagad, uli mo ning dahilan, ikit dong miyagnan, parew, miyabe, ding bangkeda, at agnandong linipat king Roma, ban ilibing pasibayo. Ita po yung dahilan, o ba't miyagnan lareng fiestada, rening aduang alagad na ning Ginoo. Alagad no po ning Ginoo, i Felipe, ampoy Santiago. I Santiago, ausande po keng English, Saint James the Lesser. Panano yung lesser keng Kapampangan? Saint James the Lesser. Ing dahilan, ngara, siguro mas anak ya kang Santiago na patulunan tamo, or mas malatiya kesa kang Santiago, or mas tahimik ya kesa kang Santiagong patulunan tamo. At siguro po tutularetang at lungareta, uling bihiram yang damdaman magsalita keng ebanghelyo, edekalu pa rin aliwang alagad na ning Ginoo. Pisabiyanta niya mo po is Felipe, San Felipe. Pwede tayo pong ituring San Felipe, masyado yang excited king Ginoo. Maliswas siyang maliswas, tungkol king mayap abalita at king ginutang Hesu Kristo. Mayakit po ini kareng atlong instances king ebanghelyo. Anyang mumuna, anyang minuna ning ikiting Ginoo at neka excited tikine i Nathaniel o San Bartolome. May kini nga na, ikit miya ing Ginoo, tara pakilala da kakaya nga na. So ane ka excited tikine i Nathaniel king ginutang Hesu Kristo. Kadwa po anyang abe dalaring maygit 5,000 kataong alanganin oras at alalang apangan. Kitnano ning ding alagad, nota kumang pamangan kareni ngara.
Felipe, excited yung mekibat, nga na, gino nga na, hanggang pilan dalan libong oras sa obra, kulang na para pakanan na rin nga na. Pero nga na, pero, ating anak magdalang 5 tinapi ang pongaduangasan. Nga na. Excited ya, siguro balo na, ababaho na ing milagrong gawa na ning Ginoo. Anya po keng larawan na, magdalayang 5 asan ampong aduang tinape. Iba't laking anak malati na dinaw na la, ban kanita gawa ni ning Ginoo, ing pe kamaragol ng milagro, ing dininanongan tinape, ring may 5,000 katao. At taulindili po, ing ebanghelyo tamong ene. Seryoso yung magsalita ing Ginoo, ako tsuko keng iba, ing iba tsuka na ako, nung ikit ko, ikit yun na ing iba. Kabira-bira biglang excited yung magsalita. Ginoo nga na, bakit may kaya kaming iba? Buri kayong akit ing iba. Medyo may dismayaya ing Ginoo nga na Felipe, kaluwat yun akong abe. May pahikit, sinabi ko na, itong ikit mo ko, ikiting Ginoo. Pero, ang gapong tauli, manibatan yung minuna na yung akilala ing Ginoo, hanggang tauling pinandit. Excited para king Ginoo at para king mayap abalita. Atin ko pong babasan minsan, ining sinulat keng Little Prince, Antoine sa akin apelido. Nga na po, nung bisa kang gawang barko, kukuang magplano, kukuang accountant, kukuang maninton anpong mamisaling tabla, ana. Nung bisa kang gawang barko, kumakang taong excited na burideng akit ing dagat, ampoing vast ocean. Deni ilang maging tunay mong kasaw, king pamanggawa mong barko. Alireng magplano, alireng sat mo, alireng mamisaling tabla, kumakang taong excited, burideng akit ing dagat kayabe mo. Ilaring maging tunay mong kasaw, ban kapagawa kang barko. Anyang bayo ko po kay Tibetes, panabili na ning arsobispo, mumunang bulan alakong gagawan nga na. Inggawan niyo, bisitan niyo lamo, ring kalulong dili king parokyayo. Panupayayo po. Eyo ko susumbong keng obispo. Palagay ako, plano, yamo, ita. Magplano yamo ing obispo. Kasi po karas ko keti, bisa ko o ali, ing minuna kong gewa, ali mamasyal karing baryo. Ay, gewa ko po itanyang kadugpa-dugpa ko keti. Gelamanwan ko nga ding mag-tricycle driver, dengan tao kendalan. Yung kay ba't nanita po, bisa ko o ali, bisa yung obispo o ali, ali po itay nga gawa ko. Baloy nang gawa ko, first month ko kay Tibetes. Sa samasnan ke, in kwarto ko. Tatakpan ko, inggang tutulo, keng kumbento. Papaten ko la, denggang pulgas, aso, ampon, pusa. Ito po yung primero kong gawa. At excited kong gawa. Kung maniwala keng gawa kang plano. O ngayon po may kapandemya, bayo yung pandemya, tutukingikit kung kailangan niya yung sound system. Tamo po kinanuang magplano, 3 years time, makaniningawan tamo, 4 years time, mag-raise tamo kanya. Ali po. Basta sinabi ko kaya kayo, kailangan niyang palitan ng sound system.
Minakit kaming sound system, malagayang 2 million. Then we went for it. Go! Uling at nakaraguling kapagnasan, may kakaintindi mo, daramdaman niyo ko. Karug-karug keman brother mo, kanyang pirman miya itang kontrata. No, katako mga 2 million nga ako. Siguro among pisalita no reng sakenta nga na. Pero may labas siya po. May bayad niya, yung sound system. Migplano kaya po, linuklok kayang migplano, reng council, anyang promero kong bulan kete. Gawan tayo ni, plano. Karasmi po keti Betis, ala ni metong karetang plano ing agawami, uling mika lockdown. At ang gapunge ni, lockdown. At baka mayari na ako keti Betis, lockdown pa rin. So nang milyari karetang plano, alap. Pero excited tamong sumaw, excited tamong gawang paralan, baka nanutalang ayabot deng aliwang tao. Yang ini po, yung gagawan tamo. Dulang ng Santiago, mag-impacking relief goods, manyad relief goods. Ala po kayong plano ini. Pero tsuketang kapag nasantamong, ayabutla, ringaliwang tao, king maya pabalita, ning lugod, at masabal, king metong at metong. At ita po yung gagawan tamo. Ita yung gagawan tamo. Nung kutnan nyo ko na anong plano ko keti Betis, ala, basta gagawan tana mo po na anong lulto kailangan. May ngailangan tang kolumbari. Naku, mig plano-plano, pila niyang aldo gawan, magano nga, basta, gawan niyo. O ngini po mayayari ni. Kay menutang, kay may kay, mayayari ni. Pating sa sementeryo, kumpisantan pasalamat ko po kanini kang brother Nito, Juanito Sunglaw, yung sasawp kaya katamo, ban mayari ang agad, mabilis. Alay po ikayong plano ini, pero isipan ko yung kailangan ngayon Uling karakaldap na po ring mamamate. At ela mo mamamate, kikremate tala po. Kutanda ko po, limbawa, anyang kinasal kayo. Meninap kayo, kasal kayo, may kabale, may kaapulong anak, meninap kayo. Pero may plano kayo, niyang kasal kayo. Atin kong plano iwaring sakit laring anak. Plano iwaring milakolaking obra, ngayon pandemya. Plano iwaring magkasakit kayo. Tama ka niyan? Basta't may kasawa kayo uling, iningayasawa nyo, at inyang excited ya na akayabe na ka buong Vienna. At itang excitement ay ito, yung may tulak kaya kayo, bangawan nyo, ing nanuman, sukat, at dapat yung gawan. Baka niya naman po yung ebanghelyo. Yamanin tun, anyanong lonyo ring alagad na ning Ginu, kaya Belarus San Felipe, Impoy Santiago, alani metong karela ing planner, alani metong karela ing abogado, or accountant, or doktor, ordinaryo lang manasan, ordinaryo lang magsasaka, ordinaryo lang memalen, metumong katangian, panintunanan ng Ginu, excited lang magobra para kaya. At itang excitement ay ita, sapat ne para king Ginu. Itang excitement ay ita, sapat ne para kaya katam. Ban tanggapan, ing dakal, agrasyang ibat king Dios. Amen.
betala po ka ring panalangin tamo. Ring taong masigasig magobra para kaya katamo. At nanona naman po karakaldeng meme abyas kaya katamo. E pa man megisan tang seli kong 50,000 ay abyas. Tina naman menatad 20 ka ba na abyas. Nabengi po, e kay man balo, menatad yung 50 ka ba na abyas. Anti nga bakating meme. Then punta ko rin masigasig la. Masigasig la. Excited la. Para magobra king Ginoo. Pasalamatan tala po at panalangin. Pati na po itamo na tsuketi. Karakal tamo nganing Lunes, ordinaryong Lunes. Excited tamo mo naman para kang San Felipe, para kang Santiago, para king Ginoo. Yabeta na po karing panalangin tamo ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, Armando at Virginia Maico, king karelang 43rd, na sana bendisyonanon ng Ginoo ing familyada, para karing kapatid tamong mag-birthday, Adrian Manabat, Evelyn Mendoza, Francesca Claire Kayanan, Ed Christopher David. At para po karing intensyonda, Rizeli Lanuza, Henry Angel Salas, Josel Angeles. At para po king kapayapan ding kaladwara ri Achinglay Salas, Rosario Ledesma. At para kaya katamuan pong makatipon keti, itamong devotos ng San Felipe Empoy Santiago, para karing familia tamo, tahimik, talangening, idawon, king Dios. O Diyos ay pami, so panyo kepong mamatda ing sigasigmi, ing excitement ming magobra para keka. Baming kamtan ing dakal mong grasya, ning anak mo ing ginuming Heso Kristo, manggaman kingalangang Amen. Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Panggapane sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatay ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mula sana reting kaya kaming panalangin at ain, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayongan. At kay kantimuri, Isipan niya't luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panahon ng pamanyubling mebye anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding Angeles, daralit ming kakaligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ampong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesu Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batnaning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo po ngayon Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Alleluia, Sinubli ang mebe, Alleluia, Alleluia. Inyang ining gaganakan miyo iba, ing kamatayan at pangasubling mebian ing kaya kang anak. Daraon milakya ka deting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Ginualakang kakalinwan karing anak mo. Aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Jesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalangang ngani ponting metong familia, abi-abi tamong mipa panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamitwanya indog mo,
iti sulit pantibanwa, iti sulit pantibanwa. Ingkakanan mi King Aldo, emo King Aldo ngeni, at ipatawad mo ding salamikeka, antiing pamamatawad mi. Karing mi kasama ke kami, emo kay paisawal kintukso, nune ikabus, ing marok, ibami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ing kiyakang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, kayo pa yan nating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ing ginu, manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kay kaantimurin. Matula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan, peace be with you. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoek matampang tanggap kay ka, dapat yagkas mo niya yung amano mo, kumayap na ako.
Metong mo pong pag-anaka, bukas po Martes, ing misa tamo alas 5:30 ninggat panapon, kini mo rin pong pisamban. Salamat po. At balang alas 5:30 ninggat panapon, hanggang pong May 16, kareng uli na rin baring mag-fiesta po. Salamat po. At salamat po karing pandi ka rin ng imahen kang San Felipe, Ampoy, Santiago. Salamat po keng devotion dat pamagdalada keti at kaya kayuan pong devotos dareting santo. Talakad tangan po. At para po karing dakalatawong sasaw kaya katamo, para karing anak tamo, para karing familia tamo, para king excitement, king pamanyuyo tamo, king maya pabalita. Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karisablang babay, tuwan niya panamanin buong ning atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. San Felipe at Santiago, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At kay kaantimurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good morning po. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ginong Diyos amayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.